Ukire no kwamba gwikari kondo wambe tuhe geography ya guka kundu guku kuma Nanyuki town kuma haria tuingirire main nigetha tuingire sites twakinya Nanyuki town twambire Nanyuki town ri tuoka na babara iria thiete kuruita go Doro Doro fare ne arami tuoka twaingira town haria twariri iretwo Naibo. Yes. Tauni hara twaigirira etagwo Naibo. Na hau twaigirira kuma Ramini ri. Haha niho twaingira barabara igana super highway. Twaingira barabara igana super highway. Na bara no numona nene. Ndirekirwo Rami no gwe thondeketwo ri it's all weather roads. Yes. No riu no ngetwe gwikirwo Rami it's a super highway. These are super highway. Dika ni utarite ndira ni tugubatara turore. Eno ti barabara ya kawaida. Toro barabara ya kawaida ri. Tari cia boko mbogo thini ri tureka cia mita kenda uguo ni kuona ciko cia fiti 30 cia ja wa bara kana cia ya mita cigana eno ni ya kenda mita kenda cia ja wa bara cia wa mugunda ri ciko cia 12 meters no riwiri ri area gwiciria eno ni bara ngithondekwo bara ithano eno no bara no tuike super eno ni ta super highway na reke ngura barothi tiganete gukorwo ati nie Ngai atuheire wira wa gwethaga ngundu tuka twacithondeka tukahariria wega tukanengera andu aria ngiri kundu guku ko no uke tari ucio mugunda guo wikete icio gacia behituke icio ni rori kundu guku ungiuka tuke na tuka no waceto kundu guku ri kana uga ndu kendia mugunda cio no igana watigana naguo ri ngwiciria bara no gituka ni atuka super highway ri nyona maundu mangithi na mbere na ndimwere atiriri ondo uri ongi na igo babare ogwe hana koguo ni kuga no gore buroti yo muthi then all of a sudden no igo babare yo ni atu super highway nigetha connect Nanyuki na bara e haria mbere turero kana tukaigua ati niyo etagwo lapset nige ndo lapset ru andu makaritukana ndamiguire ndi marindi reke wiguire wa gweta lapset ndakuria atiriri no ndagweteirwo ndi haria marereni riu ri no nyende Joria Uri when we lapset ire minute lapset ire niki hana maundu ma dawa oro garanset we ranset ira buri we iwe wathiere ire jigwa lapset ire jote ukwira ndari horo wake iwe wathiere wathiera bu ya lapset ela etagwo lancet eno turari horo ari ri wa lapset tegeturore aya lapset ri eminaga atiriri lapset eminaga Lamu eminaga Lamu port Southern Sudan Ethiopia transport corridor wow anita lap LA port Lamu port Southern Sudan Ethiopia transport corridor wow eyo ni fara nene muno makiria ikae wa githaka we githitikiorona etumeirwe eno tehana super highway enyithania na umwe no ri ongi ona ndikie na karugano kange ha karuga atiriri tareke nguthomere haha oguo tuigwe fata wa lapset ino igukumwe na Nanyuki ri fata wayo ri ni uriku ndacoka thiini wa ngugu ri Hekarwano ke ha kandikitwo atiriri County Government of Laikipia the lapset factor on Laikipia's economy gusi andikitwo hindi ya governor arikuo Ndiritu ati Governor Ndiritu Muriithi was in Lamu last week to witness the commissioning of the first berth of the Lamu port. He was not just about attending the presidential function, but because he could see the big picture of Laikipia's role in the lapset corridor economy. Laikipia is right at the center of the Lamu port. South Sudan, Ethiopia, and Mombasa, Nairobi, Southern Sudan. Laikipia is right at the center of the Lamu port. Lamu port, Southern Sudan, Ethiopia, and Mombasa, Nairobi, Southern Sudan. Ethiopia transport corridor. He told guests during the launch of the Toyota Kenya branch in Nanyuki. Kodera kugatiriri. Laikipia lies on the intersection of the lapset transport corridor, where one branches off to Ethiopia and the other to Southern Sudan. Wow. Kunu kuoturi.
Riko gwari. Yes. Mundu roima Nanyuki wige kuingirira. Kuingirira hare hetagwo neighbor. Yani we Nanyuki ri. Onyite njira ya guthie kundu gwetagwo Dorodol. Okinya tauni yetagwo neighbor. Wakinya tarĩria wega. Uma Nanyuki ri. Marahatuka barabara kuingira airbase. Ya Barak. Oh, yeah. Magoka kule mwita kajoni kwa jeshi. Magoka kwa jeshi kukunge kwa KDF. Tacokera rigi ndo microphone. Uma Nanyuki town ri. Uroko gatiga kwa jeshi kwa airbase. Gate ya kuingira airbase yo. Ugoka kwa jeshi aya thunguma turinagira guku. Johnny. Yes. Ugocoka ukaingira kwa KDF kune nyingirite. Na ni jwe iyo ni training. Waigwa mujeshi okaguku Nanyuki training ri ari agwa kuwona. Geti no ya rugongo rukuma rukinya iyo wakiwa Dodo. Okay. Dokinya Dodo. Heta uni bere ukinya neighbor heta uni arere. Ete wote? Yeah? Juakari ucoka uke neighbor kuma hau ri ramine yo ri. Hau ni hola branch niga thonyite favare no ya Edana haha turi kana no twaingira nayo ino moka mukiria guku ni kwao tondu ni muona kuhana kundu guku uguo. Ni ndiramenya no ndireciria he gitonga ki ni bagito ki haha kirigite mura mugura cio wega muno kuma town iyo gukahanira free how long toka na kindu like sigana is it 10 minutes kuma hari ya Karamine kale gukaha ni kindu toka na kindu ki 10 minutes or less haya yes kogo kuma Nanyuki gukaha nadimite allowed 20 minutes 20 minutes around 20 minutes yes. Kuma Nanyuki gukana around 20 minutes allowed 30 minutes kuma around 30 minutes yes, kuma Nanyuki yes kuma Nanyuki gukana around 30 minutes kuma hari aramire gukaha ni ndeka 10 yes no menya tiriri tugitanda eka icio ri umenye fare no twaingira nawe no turugo na super highway ri fare no menya tidekie no no atoka no menya tuoka gukiuraga wibura kogo ni fare no ngirika ri ha ni handu hakui muno ha yes good leure burati icio ni cia size iriku burati ici ni cia 50 by 100 Togura tutire hende tukarenga buroti itagiteithia mundu kana tutire tukarenga buroti nini tondu twendaga gukunengera kindu tukunjurite guoko 50 by 100 ni tuwigana wayo na ni tu maundu maria ingiteithia mundu namo ni kundu ngiaka masionate kana wake bungaro ni handu ungicoka wake nginya swimming pool woke gazebo parking cia ngari ciaku 50 by 100 ri ni mugunda munene muno na the good thing is wana waigwa project no turamita textures city Nanyuki ri nikuga atiriri hena biceria iri in mind kundu guku mugundu wothe rona mwirige wothe uguo raudi yothe na thiini nona kwina mababara meguko thiini ona ha turomete babara-ini neno ni gate wona ithondeketwo hau neka hingwo na nja wa rugiro rwothe ni rukurahandwo miti ya mahua yothe uguo wambie kuona bica ya Texas na kiria gitumite tumite ritwa riu Texas. Ogarikana kiheo kiria turahirwo kiheo kia the most efficient and reliable company in diaspora market. Yes. Na twakiuga atiriri utangime dedicate andu aria menja wa bururi. Doesn't matter we Gulf kana we Tanzania kana we South Africa. Tutigirete mundu wa Kenya kugura. No, it's a special dedication ya andu aria mari kuria nja wa bururi. Atigwo. Exactly. Nikio turamitire Texas City Nanyuki. Koguo we ukimigura wambe you feel that pride ya gucokeria ngatho. Irakio ni project ya kumacokeria ngatho. Ni undu wa gukorwo atiriri tiga maigithitie ari tutingira nkwo the most efficient and reliable company in the diaspora market. Koguo ni project ya gucokia ngatho ikio turamite Texas City Nanyuki. Kiuria irendio mbeca cigana na iragurwo atia? One project ino ri yes ugura kundu gukora faruthi guikarite ri ngucia ugiikia maitho nyurona kaweru gakore kahana we nyurona kundu ni ta guthikiro ni irima kaundu keho wekega muno na ni njui ona andu ame guka guku ni kumaka maigua ati project no mbeca turamendia tondu haha faruthi ri haha ngwiciria ona ko twetia milioni 2 pa plot ri ngwiciria haha no twendia no riu ri andu aneitu our brothers and sisters ara twendaga nao megwatere kanyamu nigetha ria mundu akinya guku Kenya ri kono na guku Kenya ri ugatururikanaga no rikana andu diaspora ni nyu muratumire tukaheo ngere no turaheirwo na ino no njira ya guka kumira ni thengio ni undu akorwo na ithue na tutikamuguithia bullet ni 50 by 100 na tutirendia goro by the way acha guku bullet turendia na thogora wa 395
395,000 wona wenda buroti ri 395,000 deposit ya kunyita buroti yaku ri ni 70 deposit ni 70 na turendie 395,000. Yes. Haya, project is a very special project. Yakoni project ya ucokia ngatho, koguo ti project ya installment. Project ino turakwenderia cash kwa ihinda ria mieri 3. Yes. Toga cash kahinda ka mieri 3 uga atiriri. Totire na provision ya installment. Yes. Ya kuga atiriri ate uheo mieri 5 ria gatoni tonini turuga atiriri. Before mieri 3 thirite kuma weka commitment yaku ri. We turagutara wi mundu wa cash. Yes. Na totire na provision ya mundu wa installment. Ni tondu wa riri. Ni tukwenda andu ona marike o mundu na ngirota itudidi yake. Na ninge mundu amenye value ya kiria turendia. Yes. Hindi ukuigwa tuuga ni cash in 3 months. Umenye kindu value yakio ere iguru koguo ri mundu endaga kindu kiega na nyuki tutire twendia na nyuki ri. Yes. Afiri ni agura kindu kiega. Koguo mucio wa Texas City na nyuki turawendia cash in 3 months ne ngiri 395. Of course tukiendia cash in 3 months ri, of course no nginya wambe hold na ngiri 70 icio ingi mieri 3 igithira ukorwo rikitie. Na the good news na kende merete baruthi no marigu atiriri niki ithuĩ twauga ati twendagia kaci tutiendaga kuheana time yone nenga ya mwaka ni hena undu mwe ndimeraga thiri imwe tu ngamera atiriri Ngai nya tutaithĩtie nya twete neema yake ati wona twarikia project ri ni tutagira andu taitu tau ndimera atiriri taitu cia global residence turigeta kumanengera haya cia unit yake ri cia konza ri ni turigeta kumete tukamera cia uma na icio muhuje ndare arahoya cia unit yake all right uje ntugucemania kule studio haya nacio cia Miami ri tareke nyambe mahe report ri ni atiriri by umuthi ri hwaini ri kurigana na report ya twina ni atiriri maybe no tukorwo twina cio taitho cia Miami andu amenya uri roiga ni bauthu ndekunywa oguo ri ni ndekunywa oguo ri ende kunywa oguo ni ndireigua ikaini koguo ndirecia ndi sawa uremenya koguo ndirecia ndi sawa ni taitho cia Miami ni cigana ni twina cigana na tuma ni tukuhura thimu tumenye ni makana riri kana ni guthiri oguo tondu turai na hopes nene muno okay tondu we huthagira formula iriku tuthagira formula riri tondu riri agikorwo turari uhoro wa global residence ire turendie tukiendia Miami ni nyumu unit yake ni nyumu riu ndugithorete gutwira nginya kwanza 3 ati wiki imwe kana wiki imwe na ni tuhota kuona taito icio aikora ri horo acia Miami ucio no matondu wa riri baruthi kwanza 3 ire taru ri ndiri cire process ya transfer na no cirathie na mbere na ngeri horo wa Miami ri ndirari horo wa Miami na confidence ya riri ati advocate witu kana wakiri witu wa kambuni ri ni twaria nake muthenya iranjite tiriri ni ekuhota kurora kana ni cigo kwa citare bayo muthi ko ni kindu gatiriri God willing kuona njira nguhe cie kuria no cia na mbere report no you can anytime na cio ka anytime ri ni kuga atiriri hare project cio twikite ri aikorwo ya kwanza thini uko ya uma ri na ya Miami ri tutigukona na thiro wa mundu wa title deed. My goodness nuko nita kunjira atiriri tugitiri hamwe kwa yuri o tiga project ino turendia ri kuri uhuthu nginya mbeura ikorwo irigite taito tareke jugira hajugira atiriri Boston Ridge taito ni twaruteirie andu Kisajuan ndo maruteirie taito tugicoka tugithi kuria Diapwani ndo maruteirie taito turoka global resident tukimarutira taito unit yake ri turamarutira taito riu twetarire cia Konza 3 na cia Miami na icio cingiuma ne kuga atiriri tuko tutigitie cia Beura na cia guku turendia na cia Beura ri God willing na mbere turete Christmas ri ona cio Ngai no tuko tucirutite koguo ri hindi turuga guku turendia na thogora wa 385,000 na ni cash ya mieri 3 ri nona reka njuge no ndoro na tura tugira atiriri andu baruthi ngurate 395 abo ya deposit ya 70 balance ri ati kana tuku atiriri within 3 months ukorikitie no installment yo no tondu kwira atiriri mieri 3 yakinya ri utarikitie ri hau ni tugakorwo tugicira cirungi no turahoya Ngai tondu Ngai niwe muheana na indo ciothe ri mieri 3 igithira ri mundu wothe ugakorwo agurite guku ri Ngai agakorwo muhete mbeca kurikia yes